Koe nei te rā tīrara, ara Daffodil Day, ko te kaupapa o te rā nei, ko te hunga I mate I te mate pukupuku, me te hunga e tūroro ana I taua mate weriweri. Kei te kōrero tia te whakaaro, kia whakatūria he minita I ngā take mate pukupuku, engari hei tā etahi, e kore te Māori e whai hua I tērā. Kaore kore he hua ka puta, engari pēhea rā ngā raruraru. Having a separate minister for cancer, probably the negatives are likely to outweigh the positives of that. Koia rā te whakatau a tākuta Rhys Jones, tētahi kei te mārama pai ki ngā tatauranga, e tohu ana I te kino o te ngau o te mate pukupuku ki te iwi Māori. Hei tāna tērā pia he painga ka puta I tētahi minita motuhake, engari ko te pātaia, mina rānei he hua ka puta ki te Māori. Unless this minister is set up with the mandate to actually, focus primarily on addressing Māori health, Māori cancer issues, addressing the inequalities between Māori and non-Māori, then you'll probably find that ends up being effectively a minister for Pākehā cancer. Kua puta te karanga I te iwi Māori kia whai minita te kāwanatanga hou, a muri ake I te kōwhiringa pōti o te motu. Engari, hei tā Jones kua kite kē tātou I te hua kore o ngā rautaki hauora mo te iwi Māori. So smoking is probably the obvious one. And that's one area where health promotion has really worked well for Pākehā and for some other ethnic groups in New Zealand. But we're not really seeing the reduction in smoking among Māori that we have for other groups. Nō reira ko te whai minita hauora Māori te urupare ki taua urupaunamu? The question of having a Minister of Māori Health is an interesting one. The drawback for me in that would be that it would seem then that the Minister of Health overall might not have responsibility to address Māori health. Mā te whai rongoā mo te mate noi hopea, e whai oranga ai te Māori. He tā Gardner, te karere.